zaidi sana. Imana kuba kiduha. Mungu kwa kuwa ametujibu. Imana inakuchua. Mungu apewe sifa. Awe nubwo tutobwiriza gusa tukabizina. Hata kama hatuwezi hubiri. Kubera kuko dufite kiwanja kinini. Kwa ajili tuna uwanja mkubwa. Kugeza mu Rutoki. Kufika huko kwa Komandizi huko mwisho. Tuzoza tubyina tubanze twiruke dushone bya bitoke dushake tubici. Tutacheza. Nabyo ndabavuze mu cyacu. Fike huko. Musi umwe Imana yigeze kutubwira. Siku moja Mungu alituambia tutaramya ahantu ku Ruyenzi. Tulikuwa mahali Ruyenzi. Umuje gutenya barongo kuki. Ulikuwa umevuka ni kuvuka. Umuntu wari warwaye mu nda. Kuna mtu alikuwa amegonjeka tumbo. Warangize kurwara. Mtu huyo baramujana za CHK. Akapelekwa huko CHK. Bamujana za Faisal. Akapelekwa Faisal. Zoni bitaro bikomeye Rwanda. Hizo ni hospitali kubwa sana Rwanda. Birananira. Hiyo ikashindikana. Warangize. Alafu aratwiyambaza. Yeye akatuomba msaada. Turagenda tuja kumusengera. Tukaenda kumwombea. Ngo dukubita ku gisengesho. Tulipoanza kuomba, hari umungu inshuti yanjye muri Napoleo. Kuna rafiki yangu anaitwa Napoleo. Niwe muntu ugiriye kwa byihuse cyane. Huyo mtu huwa na maoni ya haraka. Ana maono ya haraka. Ngo dukubite gute. Tulipoanza kuomba, aho hanze hari umurima w'isombe. Hapo nje kulikuwa sombe hapo nje. Imana yatubwira ngo nikiruke dushombe. Mungu akatuambia twende tupande sombe ilikuwa hapo. Ngo dusorome isombe. Tutoe sombe. Hanyuma ngo tuyihure. Na sombe hiyo turanga twama tuyipika. Tuiponde na alafu. Muri turanga twama tuyiteka. Tupike sombe hiyo. Hanyuma ngo tubanze tuyirye hanyuma ngo nawe tuyimuhere. Alafu sombe hiyo tuyikule na tubebe mgongo. Naho nari bisombe bwangu. Hapo ndipo mahali. Kugeza n'ubu nyine nza numva ndikumva cyane. Napenda sombe sana. Uwo munsi siku hiyo sombe ikafanya miujiza. Bivuze kubera ko nimesema hiyo kwa ila parcelle y'ibitoke ni ya. Kwa ajili hiyo huko kwa mandizi ni kwetu. So tubyine dushaka tubanze twiruke tutakuwa tunacheza tufike huko tuze mu gitabo. Na turudi huko. Tuzamu ibiganza tuvuge ngo haleluya. Haleluya. Imana happy to ntabwo ndi butinde cyane. Sitakaa sana. Kubera kuko dufite abashitsi nimugoroba. Kwa maana tuko na wageni jioni. Ndaza kwihuta. Nitaharakisha. Ndabiyegereje mu ijambo ry'Imana. Na wakaribisha kwa neno la Mungu. Imana ibahumuje. Mungu awabariki sana. Reka turambe Biblia zacu. Acha tufungue Biblia zetu. Tuishazana kudufashe gusoma. Alex atusaidie kusoma. Gitabo cha Samueli wa mbere. Kitabu cha Samueli wa kwanza. Ni ibice bitatu. No ku murongo wa kane. Samueli wa kwanza 3 mstari wa 4. Ninaho ndio tuza kusoma. Hapo ndipo tutasoma tu. Samueli wa mbere ibice bitatu murongo wa 4. Dusome mu izina rya Yesu. Aravuze ngo maze Uwiteka ahamagara Samueli nawe ati harame. Soma witonze. Usome pole pole. Dusome aravuze ngo maze Uwiteka ahamagara Samueli nawe ati harame. Komeze kuri gatanda kuri karindwi ufike 7. Ariruka asanga Eli ati nditavye kuko umpamagaye. Yego. Eli ati singuhamagaye subira kuryama. Nuko asubira kuryama. Kuri gatandatu Uwiteka yongera guhamagara Samueli arabaduka asanga Eli aravuga ati nditavye kuko umpamagaye. Aramusubiza ati mwana wanje singuhamagaye subira kuryama. Kuri karindwi ariko Samueli yari ataramenya Uwiteka kandi atarahishurirwa n'ijambo rye. Naho ngaho shaka gucana. Tuzamu ibiganza tuvuge ngo amen. Hili ni jambo nashatse kuko hili ndilo jambo nimetaka tuongee. Jambo la Samueli. Nashaka ko tuvuga ijambo rivuga ngo kumenya ijwi ry'Imana. Nilitaka tuongee kujua sauti ya Mungu. Cyangwa se guhishurirwa ijwi ry'Imana. Kuhusu kufunuliwa sauti ya Mungu. Birashoboka ko yawezekana ya kuwa wewe mu buzima utazi kw'Imana isivuga. Unaweza ukaishi maisha ya kuwa uamini ya kwamba Mungu anasema. Birashoboka ko yawezekana
unaweza ukaishi kanisani utarumva ijwi ry'Imana kabla ya kusikia sauti ya Mungu. Sema amen. Haleluya. Birashoboka ko Yawezekana ya kuwa wowe umunyamasengesho unaweza kuwa ni mwombezi ariko utarumva ijwi ry'Imana, lakini utasikia sauti ya Mungu. birashoboka ko Yawezekana kuwa waba umuririmbyi unaweza kuwa ni mwimbaji ariko utarumva ijwi lakini ry'Imana, utasikia sauti ya Mungu. birashoboka ko Yawezekana kuwa watonduka bamwitorera igihe cyose unaweza ukaa kanisani kila wakati ariko lakini utarumva ijwi ry'Imana mu buzima bwawe. utasikia sauti ya Mungu maishani mwako. Nivyoge kuvuga Neno hilo ndilo nitaongea. mabire ai isira Imana izikoresha kugira ngo ivuga neza. Niwaambie njia Mungu hutumia kuongea na wanadamu. Tuvuge ngo amen. Haleluya. Abari inyuma tuvuge ngo amen. Haleluya. Samueli huyo ni wa Ana na Elukana, ni mtoto wa Ana na Elukana. Biblia ivuga kuko bari inguma bati Biblia inasema walikuwa tasa, batari barashaye, hawakuwa na mtoto. hanyuma Na baadaye Ana ngo akagenda na gahinda yuko atari. Ana alikuwa na machungu ya kuwa hana mtoto. Akagenda na gahinda mu mutima, Alikuwa na huzuni moyoni mwake. hanyuma arasenga, Akaomba Mungu, ahiga n'umuhigo, na akaweka nadhiri, kuko Penina yamucunagusaga akamubwira amagambo amubabaza cyane, kwa kuwa Penina alikuwa anamwongelea vibaya, hanyuma ngo nawe bikamutera gahinda mu na yeye mutima. anasikia huzuni moyoni mwake. Sema amen. Haleluya. Hanyuma kubera gahinda ka Ana, Kwa ajili ya huzuni wa Ana, asenga n'umubabaro mwinshi, akaomba na huzuni sana, asenga na gahinda kenshi, akaomba na huzuni mwingi sana, ahiga umuhigo, akaweka nadhiri, aravuga ngo Mana nyiribihe, akasema Mungu wewe Mungu mwenye majira, Mungu ukinipea mtoto nta kindi nzokora, sitafanya jambo lingine, sizamujana ku masomo, sitampeleka shule, sizamujana muri UN, sitampeleka iwe, sizamujana handi hantu, sitampeleka mahali pengine kote, zomuzana mu ikanisa. namleta kanisani. Imana kubiza yuko gusenga, Mungu anajibu maombi, yumva iryo sengesho. anasikia maombi. Haleluya. Tuvuge ngo amen. Amen. Imana imuhereza Samueli, Mungu akampea Samueli. Biblia inavuga ngo Biblia inasema Samueli akorera imbere y'Imana, Samueli akakuwa mbele ya macho ya Mungu. igihe kigeze Wakati ilipofika, Elukana ngo yagashaga Shilo gutanga ibitambo, Elkana alikuwa anaenda Shilo kutoa dhabihu. barangize Na alafu bamaze kuhiga umurimo ko bazozana Samueli, walipoweka nadhiri kuleta Samueli kanisani, Elukana yegera Ana, Elkana akamkaribia aramubwira Ana, ngo tuje Shilo gusenga, akamwambia twende Shilo na kutoa dhabihu. Ana aramubwira ngo sinogenda, Ana akasema sitaenda, Ana aracyari mutoya, mtoto ni mdogo bado, reka mbanze murere, hata kwanza nimlee, abanze yigire haruguru, yeye akuwe kidogo, niturangize na baadaye tuzobone kuzamuka tutapanda tuje gutanga igitambo. tuende kutoa dhabihu hiyo. Bamaze kuzana Samueli mwitore, Walipoleta Samueli kanisani, Samueli wakorera imbere y'Uwiteka, Samueli akakuwa mbele ya macho ya Mungu. yambaraga efode y'igitare, Alikuwa na efode nyeupe, makura ashimwa n'Imana. alikuwa anakubaliwa na Mungu. Hanyuma ageze mu rusengero, Alipofika kanisani, niho haha twasomye hapa mahali tulisoma, ngo yumva ijwi rimuhamagara. akasikia sauti ambayo imemuita. Bwana asifiwe sana. Ngo yumva ijwi rimuhamagara, Akasikia sauti ambayo imemuita. yari ataramenya ijwi ry'Imana, Alikuwa bado anasikia sauti ya Mungu, yari atarasobanukirwa alikuwa ijwi bado ry'Imana. hajajua ni sauti gani. Ijwi riramuhamagara ngo Samueli, Samueli. Sauti ikamuita Samueli, Samueli. Ngo ariruka akaja ku mutanzi Eli, Yeye akakimbilia kwenye Eli. ngo agere kuri Eli, Kufika kwa Eli, baramubwira ngo nditabye. akamwambia mimi nimekuja. Eli aramubwira ati ntabwo ari ejo guhamagara, Eli akamwambia sio mimi ariko nimekuja, ugenda usubire kuryama. enda ulale tena. Wasubira kuryama. Akaenda kulala. Irigira kabiri Mara ya pili yumva ryajwi kandi rimuhamagara, akasikia sauti hiyo tena, yama yirukanka kandi aja kwa Eli. akakimbilia tena kwa Eli ati yewe Eli. ntabwo ari ejo guhamagara, Eli akasema sio mimi, arongera asubira kuryama. akarudi kulala. Wagira irya gatatu Mara ya tatu yumva nanone ryajwi rimuhamagara, akasikia sauti hiyo tena,
arirukanka kandi aja kwa Eli. akakimbia tena kwa Eli. Eli amubwira ijambo ryiza. Eli akamwambia neno nzuri. Sema amen. Haleluya. Aramubwira ngo niwongera kumva iryo jwi riguhamagara, Akamwambia ukisikia sauti hiyo mara useme tena, ngo karame mwami ndita. sema niko hapa mfalme. Sema amen. Yes. Hanyuma yumva ryajwi kandi rimuhamagara, Akasikia sauti hilo tena, aritaba ati karame na. akasema ndiyo mfalme. Ijwi riramubwira Sauti ikamwambia, ngo ngiye gukora ikintu gikomeye muri Isiraheli, nataka kufanya jambo kubwa kwa Israeli, ngo kandi amatwi azatumva icyo nzokora, na masikio ambayo atasikia sauti hiyo, ngo amatwi azacura mu isherere. sauti hizo zitaingiliwa na kelele, Kuko Eli kwa kuwa Eli yamenye yuko abana be bakoze ibyangwa n'Uwiteka, alijua ya kwamba watoto wake walifanya mabaya. hanyuma ntiyababuza, Yeye hakuambia, arabihorera hakuwakataza kwa watu. kubera icyo kintu. Kwa ajili ya jambo hilo, N'Imana atarambabaje. mimi Mungu nimehuzunika. Ikintu ngiye gukora muri Isiraheli, Jambo lenye nitafanya Israeli, umuntu wese uzatumvisa amatwi, mtu yote atasikia sauti hiyo, amatwi ye ngo azacura injeri. sauti, masikio yake yatakuwa na shida. Hanyuma Eli baramubaza, Eli akamuuliza, wambwiye ibyo wavuganye n'Imana, akamuuliza, niambie umeongea na Mungu nini? ko wagiye kuvugana n'Imana? Mbona ulienda kuongea na Mungu? Wambwiye ibyo wavuganye Niambie n'Imana. umeongea na Mungu nini? Kumva ijwi ry'Imana Kusikia sauti ya Mungu cyangwa se kumenya ijwi ry'Imana ama kujua sauti ya Mungu ni muri bimwe abantu bakunze kwibazaho cyane. ni moja ya maswali watu huwa wanajiswali, Yewe bamwe bataza bemera ko bibaho, na watu kuna wale ambao hawakubali ya kwamba inakuwa, abandi baza bavugana n'Imana, wengine wanaongea na Mungu. ariko Lakini Paulo yandikiye Timoteyo Paulo alimwandikia Timotheo ibice 3:16 3:16 aramubwira ngo akamwambia, ibyanditswe byera byose maandiko yote matakatifu byose yote guhera mu itangiriro ukageza mu byahishwe, kuanzia mwanzo hadi Ufunuo, aravuga ngo byahumetswe n'Imana, hiyo ni pumzi ya Mungu, ngo kandi na tena ngo bigira umumaro yana faida wo kwigisha umuntu ya kufunza mtu no kumuhanira gukiranuka, na kumkataza hanyuma ngo na umuntu kumwona w'Imana kwa haki, ndio mtu wa Mungu wakagaragara ashyize imbere y'Imana. aonekana akiwa mzima mbele ya macho ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Kumva ijwi ry'Imana, Kusikia sauti ya Mungu, kumva ijwi ry'Imana, kusikia sauti ya Mungu. nta handi tuba tuvuganira n'Imana Hakuna mahali pengine tunasikia, usibye mu byanditswe. tunaongea na Mungu kupitia maandiko. Nta handi tuba tuvuganira n'Imana Hakuna mahali pengine usibye Bibiliya, ijambo ryayo. bila kupitia Biblia. Ibyanditswe byera byose Maandiko matakatifu yote bisa biduhindura abagabo. yanatufanya kuwa wanaume. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Amen. Ubushize Wakati uliopita hari umuntu waduhamagaye turira hakurya, kuna mtu alipita tukiwa huko ngambo, biradutangaza cyane. tukashangaa sana. Ituro yo hirya nari ndi mu Rwanda, Tulikuwa Rwanda, umuntu araduhamagara aratubwira ngo nimuze umusengere. mtu akatuita akatuambia, kujeni mniombee. Nari ndi kumwe n'umuvandimwe Gwire, Nilikuwa na pamoja na ngo mimi dushike mu nzu yaraduhamagayemo, mahali tulifika, mahali tulikuwa tumeitwa kandi twari tuvuye ahantu kure, twari twateze amamoto. na tulikuwa tumetoka Ngo mbali. dushike atubwira ikibazo yari afite, Akatuambia ile shida ako nayo. arangiza kutubwira, Badala ya kutuambia, aratubwira ngo nta kindi nabahamagaye, akatuambia hakuna jambo ngo uyu lingine. mujyi wa Kigali wose wuzuye abahanuzi, Hii mji wa Kigali wote umejaa kandi namwe manabii. ndabizi kuko muri abahanuzi. Najua na nyinyi ni manabii. Ikintu mbahamagariye gusa Nimewaita, nta kindi hakuna jambo ni lingine, ukwerekwa. ni kuona Ikintu isengesho ritarimo kwerekwa ibyo simbishaka, ombi ambalo halina ufunuo, mwerekwe. nyinyi muone, Ayandi masengesho mfunuliwe. ni ayandi muyajane iwanyu. Maombi mengine hatutaki. Ngo nangize mpindukirana uwacu mbere, Nikaambia Rwiyereka, ndamubwira ngo nituterekwa muri iyi nzu kama tufunuliwe kwa turakubita. hii tutagongwa. Uyu muntu avuga imbaraga nyinshi, Mtu huyu ameongea na nguvu. yaranje dukora ibyo bishoboka byose twereke, kuko nituterekwa aratugirira nabi muri iyi nzu. Tujaribu kufunuliwa. Hanyuma
icyo ndabishaka kuvuga twarasenze gahunda zose izo tuje turanyumubira tuliomba yale Mungu alituambia tukamwomba, ariko lakini naho ngaho abantu benshi bashize imizi kuko kwizera kwabo. Watu wengi mizizi yao imewekwa hapo, bashize kubahanuzi ngo bababwire icyo bari cyo n'icyo bazaba. Watu wengi misingi yao imewekwa kwenye manabii, ntibakizera Imana ahubwo bizera abantu. Watu wengi hawamwamini Mungu bali wanaamini manabii. Ntibakizera Imana ahubwo bizera abahanuzi. Hawaamini Mungu, wanawaamini manabii. Biblia yavuga ngo ibyanditswe byera. Biblia inaniambia maandiko matakatifu biza bidufasha, yanatusaidia, hanyuma ngo bikatugira abantu bakwiriye bashimye Imana, yanatuongoza na tufanya watu wazima. Bavandimwe ba Kristo bene data, ndugu wa Kristo, niba ushaka kumenya ijwi ry'Imana, ukitaka kusikia sauti ya Mungu, niba ushaka kuvugana n'Imana, ukitaka kuongea na Mungu, jambo vyanditswe byera, soma neno la Mungu. Haleluya. Ureke kwirirwa uhamagara abayumbe ngo nibaze hata kukaa ukiita waombezi ngo nimubwire ngo mniambie mambo yangu, ngo nimubwire uko uteye, mniambie mimi ni ngo mgani, byanje byose, mniambie mambo yangu yote. Biblia yavuze ngo, Biblia ilisema ibyanditswe maandiko, niba ushaka kumenya uko uhagaze, ukitaka kujua wewe msingi wako ubuzima bwa Kristo, kwa maisha ya Ukristo, niba ushaka kwimenya uwo ari we, ukitaka wewe kujua ni nani, iyi ngiyi Biblia hii izikubwira uwo uri we. Hii Biblia inakuambia wewe ni nani, ikakubwira n'icyo uzaba, inakuambia wewe utakuwa nini. Ibi byanditswe, maandiko haya nta kindi biza biduhindura, hayatuambii, hayatufanyi kuduhindura abagabo, yanatufanya tukagaragara imbere y'Imana, tunaonekana mbele ya macho ya Mungu badufite, tukiwa wazima, hanyuma ngo dufite dukwiriye na tukiwa na yale yanatufanya. niba ushaka kumva ijwi ry'Imana, ukitaka kulisikia sauti la Mungu, ijambo vyanditswe, soma neno. ureke kwirirwa uhamagara abantu, acha kukaa ukiita watu, nabo ni beza, nao ni wazuri, ariko mukubesha, lakini wanaweza kukudanganya kubera gukora. kwa kuwa wao ni watu. Ijambo rya kabiri, Jambo la pili, bidufasha kumenya ijwi ry'Imana, jambo la pili linatusaidia ni ukwemera sauti ya Mungu, tukaba abana b'Imana, ni kukubali tunakuwa wana wa Mungu. umunsi umwe Yesu, Siku moja Yesu, abayuda baramwegereye, Wayuda walimkaribia, watari igihe cyo kuja gutaha urusengero, ilikuwa ni wakati wa kuingia kwa kanisa. barangiza baramubaza, Wakamuuliza, Yesu, ko turi kumwe nawe, mbona tuko na wewe, wazatweruriye ko tubwiruriwe? tuambie wewe ni nani. Birashoboka kuko twaba turi kumwe, Inawezekana tunaweza ariko tutaramenya neza ijuri cyo. lakini hatujajua wewe ni nani. Hanyuma Yesu Yesu arababwira ati narababwiye kenshi, akamwambia mimi babwira nimewaambia kuko ndi umwana w'Imana, akamwambia mimi ni mwana wa Mungu. tusize no kubabwira gusa, Hata kabla ya kuambia mimi ni nani, n'ibyo nkora byonyine sipokuwa kuambia mimi ni nani, biranyerekana uwo ndiwe. yale matendo yangu yananionyesha mimi. Warangiza babwira ijambo nkunda cyane, Akawaambia neno ambalo ninalipenda. arababwira ngo usize kubabwira uwo ndiwe, Akamwambia nyuma ya kuambia mimi ni nani, ngo nuko mutari abana, nyinyi si wangu, ngo kuko abanje wangu intama zanjye, kondoo zangu ngo zisazumva ijwi ryanjye, huwa zinasikia sauti ngo langu, naje ngo ndazizi, na mimi nazijua, kandi ngo zifashe mu kiganza, nimezishika mkononi. nta muntu n'umwe wazimvuvunura mu Hakuna mtu kuboko. ameweza akaninyang'anya kondoo Izo zangu. ni intama zanjye, Hizo ni kondoo zangu. iyo mvuze Mimi nikiongea zizazumva ijwi ryanjye. huwa zinanisikia, zinasikia sauti langu. Bwana asifiwe sana. Nta kindi cyodufasha kumva ijwi Jambo ry'Imana, lingine ambalo linaweza likatusaidia ni ukwemera tukaba abana b'Imana. ni kukubali tunakuwa wana wa Ubu Mungu. mwana wanje aririye hara hanze, Mtoto wangu akilia hapo nje, nahita amenya ko ari burize hari. atajua ni wangu. Rimwe na rimwe mvuze ari hariya yomenya ko ndi hano, Nikiongelea hapa mtoto wangu kubera kuko atajua ni umwana wanjye. hakuwa ni mwana wangu. Imana nayo Mungu naye iyo tuvuze tukiongea kuko turi abana ba, hakuwa sisi ni wana wake, anatusikia, ikamenya kuko turi abana ba, anajua sisi ni wana. nicyo kiza kiduhesha Hiyo ndio inatupea kumva ijwi ry'Imana, kusikia sauti ya Mungu, no kwemera tukaba abana b'Imana. kubali tukakuwa watu. Twese Sisi wote turi abantu b'Imana, ni watu wa Mungu, ariko turi abana b'Imana. bali si wana Abana b'Imana wana wa Mungu ni abazwi n'Imana, ni wale ambao nibajya baza bavuga ni wale ambao waongea Imana ikumva ko na bavuga, Mungu anasikia wameongea, nibajya Imana izivuga ni wale ambao Mungu nabo ubwabo bakumva kuko Imana nao ivuga. wanasikia Mungu amesema. Nimwemere muba abana b'Imana, Kubali kwa wana wa Mungu. Haleluya. tuvuge ngo amen, Amen. tuvuge ngo amen. Amen. Ijambo rya gatatu
Jambo la tatu riza ridufasha kumva ijwi ry'Imana ambalo linatusaidia kusikia sauti ya Mungu ni ugusenga, ni maombi. ni ukuba mu bihe byo gusenga. Kuwa na wakati wa kuomba. Iyo uri mu bihe byo gusenga Ukiomba biza bikorohera kuvugana n'Imana, ni rahisi sana kuongea na Mungu, biza bikorohera kumva ijwi ry'Imana, ni rahisi sana kusikia sauti ya Mungu. iyo utari mu bihe byo gusenga Wewe kama una wakati wa uzawumva amajwi y'abantu, unasikia maneno ya watu, kandi amajwi y'abantu na maneno ya watu, rimwe na rimwe hazamo ataray'Imana. maneno ya watu huwa kuna Ariko turi mu bihe byo gusenga, ya Mungu. Tukiomba tuba twumva ijwi ry'Imana, tunasikia sauti ya Mungu, tuba twumva amajwi y'abantu. hatusikii masauti ya watu. Iyo turi mu bihe byo guhura n'Imana, Tukiwa na wakati wa maombi tuba twumva ijwi ry'Imana. tunalisikia sauti la Mungu. Buriya usomye umunsi Imana ihamagara Mose, Ukisoma wakati Mungu alimuita Mose, ubwo yaragiraga kwa Sebukwe, wakati alikuwa ni mchungaji, yumvise ijwi rimuhamagara, baba mke wake, sauti ikamjia, iramubwira ngo Mose, ikamwambia Mose, nabonye kubabara k'ubwoko bwawe, nimeona huzuni wa taifa lako, none genda ndagutuma. nimekutuma, endeni. Mose yabajije Imana ibibazo bigera kuri bitanu, Akauliza Mungu maswali matatu. arayibaza ati se Mana, Akamuuliza, je, Mungu, ninde kugira ngo ngenje gukura Abanyisirayeli muri Egiputa? mimi ni nani kwenda kutoa taifa huko? Jewe ndinde? Mimi ni nani? Imana imaze kumubwira, Mungu kwa kumjibu iramubwira ngo genda nzabana nawe, akamwambia, wewe enda, icyo uzokora gusa jambo ni utafanya ukuzakura Abanyisirayeli muri Egiputa, wewe ni kuwatoa hanyuma bakaza bakamborera kuri iyi wakuja musozi. wanifanyie kazi. Warangiza basi Imana ikibazo cyaka, Akauliza Mungu swali, aramubwira ati nubwo umbwiye akamwambia, hata kama umeniambia simenye neza uwo duhaye tuvuga, sijajua ni nani tunaongea na yeye. ningerayo Nikifika huko nzababwira ngurinde. nitawaambia wewe ni nani. Nabizi kuko utumye ku bantu bakomeye, Najua umenituma kwa watu ambao utumye ku banyabwenge, umenituma kwa wenye hekima. ningerayo nzababwira ngo ninde. Nitawaambia ni nani Imana amenituma. uje kumubwira, Mungu kwa iramubwira kumjibu, ngo genda uzobabwira ngo ndiho ndiwe yabatumye, uwaambie mimi ni yule ambaye nimeona, ngo kuko ndi Imana ishobora byose. mimi ni yule anaishi. Mwumva abantu Mungu bumvise icyo Imana kuweza. yavuganye nawe, Huo ni yule amesikia sauti la Mungu. mwumva abantu bavuganye n'Imana. Hao ni wale wameongea na Mungu. Hanyuma ikindi yamubwiye, Akamwambia jambo lingine. aramubwira ati se kutumye n'ubundi Akamwambia, je, mbona umenituma tena? ni gute bazanemera se? Watanikubali? Imana irambwira ngo se niko ufite mu ntoki. Mungu akamuuliza, Mose ati niko nifite. akasema mimi ni nani? Yamubwira ngo rirambure hasi, Akamwambia nyoosha. ayirambuye hasi, Akanyoosha. yambo nihinduka inzoka. Fimbo hiyo ikageuka nyoka. Mose barayihunga, Mose akakimbia. barangiza kuyihunga irongera iramubwira ngo subira uyitore, Mungu akamwambia chukua. ihinduka inkoni. Ikageuka fimbo. Aramubwira ati nibatakwemera Akamwambia niba wasipokubali ibitangaza byonyine kwa miujiza bizabatera kunemera, miujiza itawafanya wanikubali. kubera kuko baza bavugana n'Imana. Huo walikuwa wanaongea na Mungu. Birashoboka kuko Yawezekana wabaho mutavugana n'Imana, unaweza kuwa unaishi bila kuongea. birashoboka kuko Yawezekana wabaho mu buzima utumvijwe unaweza n'Imana. ukaishi maisha bila Nta kuongea. handi tuba tuvuganira n'Imana, Hakuna mahali kwingine tunaongea na mu Mungu, byanditswe byera. ni katika maandiko matakatifu. Ugabanye kwiruka ushaka bagusengera, Punguza kuzurura ukitafuta uje mu byanditswe. wewe, sema neno la Ibi Mungu. byanditswe Neno hili nibizo bizakubwira umugabo, neno hili litakufanya nibizo bizakubwira uriwe, neno hili litakwambia nibizo bizakubwira ku kigero neno hili cyiza, litakufikisha kwa kiwango zuri. kuruta uko kwirirwa wiruka gushaka abantu. Sipokuwa kukimbia nyuma unazurura. Sivuze ko nabo ari babi, Manabii ni wazuri, ni beza, ni wazuri, ariko ni abantu. lakini ni watu Rimwe na rimwe bosha mu ntege nkeya, wao wanaweza ingia udhaifu, bakakubwira ibijyanye n'irarika, wanawaambia kulingana na ariko tabia niba yao. ushaka kumva icyo Imana ivugana Lakini nawe, ukitaka kusikia Mungu, jya mu byanditswe byera. soma neno, Uje mu bihe byo kuvugana n'Imana, wende kwa wakati wa uje kuongea, mu bihe byo kuganira n'Imana. wakati wa kuongea na Mungu. Bwana asifiwe sana, Haleluya, Bwana asifiwe sana. Nibusho ni hayo biduhesha kuvugana n'Imana. hayo ndio yanatusaidia kuongea na Mungu. Umunsi umwe Pawulo Paulo siku moja, akiri Sawuli, yeye alikuwa yumvise anaitwa, ijwi rimuhamagara, alisikia sauti ambayo ni yagiriraga nabi ubwoko bw'Imana, yeye alikuwa mbaya, yumva ijwi rimubwira kugenda, alikuwa anatesa taifa la Mungu. Akamwambia enda, abaza gushidikanya, yeye akajuta, ariko aza kumva icyo Imana ivugana nawe. yeye akabahatisha, Aza akasikia kuvamo sauti la umukozi w'Imana ukwiriye. akakuwa mtumishi wa Mungu. Niba ushaka ko Imana igukoresha, Ukitaka kutumiwa na Mungu, niba ushaka kumva ijwi ry'Imana, ukitaka kusikia sauti la Mungu, jya mu bihe byo kuvugana n'Imana.
Ingia kwa nyakati ushe mu bihe byo gusabana n'Imana, nyakati za kuongea, ushe mu bihe byo gusoma nyakati za ibyanditswe kusoma neno la Mungu, kugira ngo bigufashe hali kumenya icyo Imana ivugana nawe. kujua mapenzi ya Mungu. Imana ibahe umugisha. Mungu awasaidie. Imana ibagirire neza. Mungu awasaidie. Amen. Amen.